Right, na eduarimi ndiri ntuke murimo yote mbi kimandigiro abisa bogima bamwingine nde kumantere chapore beiru thanire tienda kinya kwariria karibanchoro iborontere uchapore nebadiri tinende bakyuka yakanya kana ubatara bedira bakidimo murimo yona kora kawatakana yo kwidira akyoka kyandaora kubatire na kontere cha saudimenti munini wangabana na kudirite akinya kyekyatho kirakyo pangani tuwe kurigana na ukongwera ntukwe mutugi karena ndetoi Narua ni muthenya juria nthiguru yonthe gutegaira mantu jigi murimo jwa timbi naja kaunti ya Meru atongirie bogima mwingi kuma Bore East bakigwatana na CHVs na kariba kuma Ntereji ni bethirite bakithiurunka nturene anchoro iboro na karanene roirwarera kuritana mwingi mantu jigi murimo juno ura bomba kwirigiria kana kende tuma ni kwera antu betu mantu ja maingi ja konye timbi na TB campaigns ni kwa sababu tumerealize this area or region iko na watu wengi sana wako na TB na wakuji pale hospitali kukua screened waonekane wako na TB. Gitumi kiu kia kurega kuthimo aikie tumi kuona TB nene tentura hizi yetu asa mutumasa location. Kama unakohoa usitupe kikohozi everywhere, tema kikohozi yako katika handkerchief. Kwa sababu ukitema chini hiyo bakteria itaenda ipeperushwe na hewa mtu mwingine aiambukize. Tena wale watu ambao wako na wagonjwa wa TB nyumbani, kwa sababu kuna wenye wako, ningetaka kuwahimiza kama uko na mgonjwa wa TB ama kama hauna mgonjwa wa TB, make sure umefungua dirisha. Nyumba yako ikuwe na dirisha, unafungua dirisha. Nyumba inapata hewa mzuri. Wale ambao wako na malazi yale ambao tunajifunikianga. Tumetoka ile enzi ya kusema watu hawatoangi malazi nje. Make sure at least twice a week unatoa nje, inapigwa na hewa, unapata hewa safi. Umenyithania kwa murimo jo kinyane gwitite na mbere taunine ya Nkubu ala mwingi jo kumite kinya kuthimo na gutegera ugima bwao gikaro kiria giukari ngwatano ya thirikari nene kigwatana na thirikari ya kaunti ya Meru aria mugeni wa gitio ore munini wa ngabana mutumanto ithingia bari na moro jo kurona na murimo jo timbi. Yes, we can end TB. Yes, we can end TB. Kia kumenya nandi ni ate kuringana mwaka jwa 2021 kaunti ya Meru yari na makareka 3 magana jana na jabana jajiba murimo jwa timbi na mwaka muthiru makareka jajethira jakiongerekana gukinya 166 mutumaki wa gitumi kia makareka jajongereka. This includes stigma associated with TB, low level of awareness, delay in seeking health care, and alcohol and drug abuse. DCC wa Saudimenti Mary Mwangi akiaria na ureti abisa bogima mwire gutigirira buno oteririte kuingia mabatara jao chibati kuingwa kenda guita mwingi ogwati no bokugwata ni murimo jojo wa timbi. Alcoholic premise ama ni a hotel ama ni lodging, ukiweza kutembea pale uweze ukapata, ukiangalia kulingana na wewe mwenyewe kama a professional, a health professional, kienda pale uone hiyo premise haifikishi kiwango ambayo inatakikana, please just issue a closure notice or a warning and you present that copy to my office and to the police commander, and we are going to help you enforce. Mudiene kiri mutuma na ugite murimo jo ni ogwati mono akiuga no kajo kweneka uchumi wa mugongo jojo kire ugite nande kire budget ya mwaka twetete thirikari ya kaunti ya Meru ni itengete kigina ya corona na juu katika nchi ya Kenya. Kwa ugonjwa wa TB inaonyesha hali yetu, afya yetu, ekonomi yetu, ufanyikazi wetu umeathirika na hali ya ugonjwa wa TB. Chief Officer wa Health amesema kwa budget ya mwaka huu we factored budgetary allocation kwa ya kupigana na ugonjwa wa TB pamoja na yale magonjwa mengine, lakini kwa sababu ya the high prevalence ya ugonjwa wa TB tumeutilia
mkazo zaidi na pia kuweka budget, kwa sababu tunajua watu wa Meru, for us to achieve Her Excellency's mantra of making the people of Meru happy. Kuma taonini ya Nkubu gĩcigo mbunge kĩa South nkĩripotera Ndeto Shawero Juma, rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare.